Babongile Vilakati walahleka ngeminyaka wa-2013 afundzake ibanga la-Grade 2 esikoleni lesincane seNgculwini Nazarene Primary School. Ngekusho kwemnumzane Sifiso Vilakati longene yise womntwana uthi bona-ke bangumndeni wakaVilakati selomane-ke bamehlwana bayafisa ukuthi bamane-ke bathole ukuthi mbambamba kwentekani ngaye-ke lo mntwana. Uthi bona-ke bangumndeni wakaVilakati kude-ke labakwendile kufihla noma-ke kungcwabadona-ke timpahla noma-ke lutho lakhe lo mntwana ngoba-ke bafisile ukuthi bamane-ke bamthole-ke lo mntwana-ke esaphila. Usho ukuthi ngalahlekelwa ngumntwana ngomnyaka wa-2013 kuze kube ngilamuhla walahleka umntwana wanyamalala abuya esikolweni wathatha timpahla nami ngangambona wayemfuleni wagcina-ke anyamalele kanjalo. Usazama kude umntamba esingazange sizame ngawo ngicabanga ukuthi nelive lonke liyade ukuthi kaVilakati eNgculwini kwalahleka umntwana. Umezamo sawezama sazama ngesintu saze sabuya emasontweni. Kuyashiwo ngona ukuthi umntwana walahleka bayakusho labakusho manje nje mina njengababa wakhe solo ngineshisekelo uthi ngathi nangabe umntwana wagcina lahlekile wathathwa ngumbani wathatha wamgcinisela kuphi lokumgcoka kimi ukuthi ekugcineni kwabo konke manje ngithole noma-ke ngileyo mbahla lahamba igcokile kumane-ke kungcwatshwe ngoba phela kuthiwa umuntu nakadliwe ingwenya uye kuthathwe timpahla kufihlwe tona. Le ngingakusho mina esiveni seMaswati ukuthi ngihlaba inyanza le lokwehlela live lonke nalokwehlela bakaVilakati ukuthi mane lo nelohala nalo wabona ngoba nakwendeka into nesihlahla lithi iBhayibheli betiyabona tihlahla lo wakwenda lokho nangabe khona la kwenda noma wamthatha mhlambe encinyeso waba sesikhwahlandi mane uNkulunkulu amhambele agcina velile ukuthi umntwana wathathwa ngimamgcinisela la kuze nami inhlitiyo yami nangabe kufika isikhathi sami sekufa ngife ngigezekile. Vilakati uthi benetonke itaba labangatenda-ke kumba ngumndeni kuthi bamane-ke bathole lona-ke lehala lalo mntwana lalahleka-ke emfuleni. Ethi indzabeni te-channel eMaswati, Ingerika Lus na Justice Lamini siseNgculwini.